إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد ما لنا به جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم الله خير توفيق يبدأ للمرسلين ختم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسلكم بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خانه قال الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطك يا خير المرسلين ويا خير المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد Šukrija, to je zahvala prava Amara Debese koji imamo rab gospodari. Sad se pomenu Šukrija, ko prvo tan prava Debese najbarese, so će džame tova ole se robija, so ti džame, te pijanđova, te bajrova, najšiži olestri vera koja koroleste nelape, a objatari Amari vera Islam, Kuremo o Allah subhanahu wa ta'ala o Kur'an Kerima čeripnala inne inde lahir islam. Zaista, čače je pravo primjeni vera koja je relevantna Kur'ana, samo ta vera islama. Šukrija, se Allah je se najbolje se i su ti džame sa akva blagodat sijane, sa akva berečetikova ameni sijane. Sa so hemo o Kur'an Kerima čeripnala. Hem kada bi tu mene mangena teđene savakova voberečetikova beto međediđu tu nerodova nikad nabinašti teđene. Šukrijela ke se najbore se hem so uputijane, to je zbično žane ko prava drugo, jer bizolesi bičaniva, a ne bi čuvari to bine, o Allah subhanahu wa ta'ala odova, Kad bi čali ko pravo drugo šajte prenadatano o bičal do, to je sufutimo, a kad sme kjelate džal banga brazda, to je bange drugo, osap koma nuštano naša do, osap koma nuštano ki zavoda, osap koma nuštano akva čola, dži go kraja peče di pastro okolo džehennemija. Šukrije, jala kese hem najbarese, so počastijane, epalone pengenere, Muhammedija sallallahu alaihi ve sellem, koji tano hatebe nebi, koji tano pečača saje pengemerero, koji tano hine miljeniko amare, Allah jesre najbare sre, koji hine učitelj sa akva prijaka. Neka tano orahat lokujemo spas, opro Allah jesro miljeniko, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Neka ta mora pokojno spas oprole se čeludne, to jest opro ekibejt. Neka ta mora pokojno spas
обрасавија табиња, опроса окола шукармануша кола пракинена, то jest digarena odnosno drumo, gio chiamesco dire, neka tanorato come spas, hemo pramende, kola jamakate, amin ya rab, alemin. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam večeri penela najšužo govor, najšužo lako. Tano amare rabezro, to je samar Allah jesu najbarezro, najšu drugo tano amara pegamberestro Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a najlošto puti tano bidati okova kova čelakija ki vera, a sako durati tamo zabloda, a i zabloda sako ne bigara, jaki džeže vezri. Koja prisutno dive, pišto dive Ređeba, 1439 po hijđretu. Inšala kavačera i tema marikova, i hudba koja kavačeri kotar čoriba, od čoriba tano je kotar paro greh, ko arumini o sigurnost emorat oko emanušego koje je tam kudoba manuša džidja čerena. Čormanuš taro okova kova garabde hem bizonisa o se bebi lela okova sunane olestro. A lela kotar da je tam kuru odova šej ačajbe. O islam Srbi zaštitili, osavke puča Srbi zaštitili o imetko emanušegro, to jest o isiba, o istom propisinja bud pari kazna okole se kovačorela bizoništa, a od ja kaznano islam tani, ako neko čerela, mora ne teći to beso vas. Je puta ko čelo činjela pijekva, so dujtu puta pa stari da činjela posobila sta i tako redno. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an-i Kerim večeri penela, Bismillahirrahmanirrahim. Vesarikatu, faktau, ejdijehuma džezajen, bima keseba, nekalem minna Allah, vallahu azizun hakim. Soko prevoz znači, okole čorestra, hem okija so čorni, so čorena, činen olegrevasta, neka ovelo lenđe od ja kazna so čerđe, hem neko vel opomena, kotar Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah tano silno hem sađana. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje hadise večeri, a ligari o muslima kava, penela, okola am je devtu mende, našalbile odolese, kada bi diso čorela dajk barvalo, dajk ugledno manuš, on našena kotordova te kaznendenje, ono reda kaznendena. Ali kada bi čorela pak čororo manuš, dajk slabo manuš, onda ono proleste čerena bija kazna. Severni su slabo su na neviniku, sam su odovajli kak ja dunjanja, ko kao maro prebu isto čerela te. Ako ja slabo ako na netu, povutute neko da je zeralo, kad će mi tu vas somam gena, ađar ili tabina doba. Hikaja inšala kao će nagotar čoriba, pa će rike da jek džuri, ko zamana mora pengame resri Muhammed sallallahu alaihi sallam, jek džuri, ko taro pleme Maksuf, koja mi čisari Fatima ibn Esved, čovčaka. Pa donese o pleme Kurejš, kuđiki bari gajda, sikrisale, teračijom olake vasta, pa on kotar mislinje, pušle ko šajta staripe, kamaro pengam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Sarbi zbegili pod vas, sad nabičinavate ovakve vasta.
Diche, sardi sajar, shai samo tastari pe to esmeini odova te pucela mare peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oles romiliniku avine Usame ibn Zeyd radijallahu anhu. Usame radijallahu anhu che va cercare să obțină cum ar peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem va cercare să trăgă sluce amare peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem che șuiadova va cercare o Usame pazar tu ostareto dolese zar tu ostareto dolese te novul cerdi to este novul izvršimi i Allah este kazna Palotova o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vičini sam odrevaže i ki vičijaneđe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vačero ređe penova o varuşane čače okolasi ne agredirtu mende Našalile odoleze so, kada bi čorela da je bogataši, hem da je peđavno ona bi činjena vesrevasta, onda še ne potrvija gazda. A kada bi čorela da je čororo manuš, da je slavo, on tad činjena vesrovas. Pa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hala se veopova. Allah mi, ano kasreva statari mi duša. Allah mi, ano kasreva statari mi duša, vačeri. Hem kada bi mi čaj Fatima čorela, ona ne sigurno kačera, hem odakle staka čina, pa izvršena je ja kazna, činjeno ovako vas. Ta džar, dikata mar peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne niko, te penasara kana su si predlog, te šajšne kalite da je. Dobro, inšala, a inšala je teraz tak da, ili ko dujto deo huf, kad će napraviti inšala. Bismillahirrahmanirrahim.